Ada satu lagi, at-tahiyatul lillah, lillahnya dulu. Wal mubarakatus salawat wat thayyibat. Kalau ingat perabek dulu kecil orang, at-tahiyatunya itu at-tahiyatul lillah wal mubarakatus salawat wat thayyibat. Kalau ingat jauh, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lil. Muka suinya sama, tu tak beda tu. Kalau Al-Quran mangko samo, Al-Quran tu wahyu Allah, bukan hadis Nabi. Nah, kecil Allah ke Nabi, Assalamualaikum. Kenapa anda Assalamualaikum, Bu? Pak, karena tujuan Allahnya ke Nabi. Assalamualaikum, ditekankan lagi sudah itu, ayyuhan Nabi, tidak ada orang lain. Selamatlah engkau wahai Nabi.